Ključnu utakmicu ovih kvalifikacija. Dobro poznati Goce Sedlovski, pa Mitreski, kapetan Niko Kovač, Srna, Modrić, Kranjčar. Eduardo pokušava. Eduardo je pao i što pokazuje De Blekere, nema ništa. Na rubu 16-terca. Po meni prekršaj. Vrlo jedna dvojbena situacija naprijed. Naumovski je nabacio. Naumovski, prilika je za Makedoniju. Pletiko sa brani. Kakva je to bila sada opasnost pred našim golom. Izrael je pobjedio Rusiju 2:1, što znači da je Hrvatska na Europskom prvenstvu, neovisno o ovoj utakmici večeras i onoj posljednjoj protiv Engleske. Traži Niko Kovač novu loptu, ovo je sva blatnjava. Srna gura naprijed, Eduardo je u prilici za Hrvatsku, Eduardo, i neće biti gola! Neće biti gola, obranila se Makedonija. Najbolja prilika za hrvatsku reprezentaciju, Srnina lopta. Srnina dubinska, izvanredna lopta. Fino primanje Eduarda i onda je malo morao otići previše u stranu. I tu je Mitreski izbacio sa crte. Što se i odavdje izravno prema golu. Srna i brani Miloševski. Još jedna. Srna. I evo prilike i odlazi pored gola. Ivica Olić. Makedonci, Maznov otvara po lijevoj strani. Ide Naumovski u sredinu. Maznov, Čorluka je uz njega. Maznov, prilika je za udarac. Maznov i gol. I gol. 1:0 vodi Makedonija. 1:0 vodi Makedonija. Maznov je strijelac, 70. je minuta. Ono što smo najmanje željeli, nažalost, sada se događa, ali eto, dobra je vijest, olakotna okolnost da smo izborili Euro i da ovo neće voljeti. Pa sam htio reći da je Maznov malo prvenstva ostvarila najviše 4 pobjede u grupi, da sada imala 3, a sada je na pragu izjednačenja tog rekorda te 4. pobjede. Olić je dobro uspio nešto, Olić je u prilici, Olić i odlazi u vanjski dio mreže. Možda se treba odlučiti za asistenciju, Srna je jako lijepo ušao u 15.000 domaćih navijača u Skoplju. I opet je prilika, i opet udarac i gol. 2:0 za Makedoniju. Sada smo pali, sada smo doživjeli prvi poraz vjerojatno u ovim kvalifikacijama. Makedonija vodi 2:0. Opet, rekao bih, jedan otpadak. Dakle, lopta je zastala u blatu. Naši su mislili da su uspješno namjestili zamku zaleđa. I moram reći da koliko su god da je rezultat Izraela i Rusije znatno utjecao na našu igru, bez obzira koliko je pao jedan kamen sa leđa, ipak je to uzrokovalo jednu preveliku opuštenost, jer vidjeli ste da u prvom poluvremenu ovakvi propusti se nisu dešavali. Slavlje Makedonaca, ali slavlje je i naših navijača ovdje. Hrvatska na Europskom prvenstvu i to je jedino bitno večeras. Hrvatska ide na svoje 3. Europsko prvenstvo zahvaljujući pobjedi Izraela nad Rusijom. Ja bih komentirao utakmicu, jel tako? Vjerujte mi i da je Rusija pobjedila, da ja ne bi imao što zamjeriti i igračima, osim čestitati na herojskoj trci, zalaganju, a ovo nije bio nogomet, gledajte. Ja ne bi čak rekao da se Makedonija tu bolje snašla, jer Makedonija nam je zabila gol, 2 gola i 2 udarca na ovaj vrata, i to u periodu kad smo mi bili bolji protivnik. Ali sretni smo što smo se plasirali. Još jedan put se pokazalo da poštenje pobjeđuje i ja čestitam Izraelu što je dao sve od sebe i na kraju savladao Rusiju. Još jedan put ponavljam, isto bih rekao i da je Rusija pobjedila, ja igračima ovih nemam apsolutno ništa zamjeriti, jer ovo nije bio nogomet na kraju. Ovdje su bili strašni uvjeti na terenu, praktički trave nije bilo, jedva je do utakmice i došlo. Jeste vi htjeli da se igra ova utakmica ili da bude odgođena? Ja nisam htio da se igra, međutim bio je pritisak i od UEFA i od Makedonaca kojima nije ništa značilo, jer sam pretpostavio što je bila istina da su ovo bili nenogometni uvjeti, što nam apsolutno ne odgovara, međutim ponosan
na igrače gledajući samo ovu utakmicu, a pogotovo kad vidim ovo sve skupa. Jel? Sada slijedi ta Engleska, znamo svi da i kako volite, igrali ste tamo gore, što možemo očekivati? Hoće biti opuštanja ili idemo naravno na pobjedu? Nema opuštanja, gledajte, mi smo se, sad će neko promisliti da smo se mi opustili. Nismo, i ponavljam, do 1:0 Makedonije mi smo bili ti koji smo bili bliže golu da povedemo, mada ni mi nismo mogli igrati. Primili smo dva gola, ali nema nikad opuštanja ni na treningu, ni na prijateljskim, a pogotovo na Wembley, jer tu nema govora o nikakvom opuštanju. Hvala ti puno, Slavare. Nije sigurno, uvjeti nisu baš bili za nogomet, ali dobro, kako njima, tako nama. Oni su se bolje snašli, pobijedili su 2:0. Ja ih čestitam, zasluženo su uvijedili. Mi smo možda drugo poluvrijeme igrali malo lakše, možda malo smo spustili ručnu kočnicu jer smo na poluvremenu saznali da smo se već kvalificirali na Europsko prvenstvo i možda je to razlog, ali dobro, ne treba sad ovom porazu gledati u oči, bitno da smo mi otišli na Europsko prvenstvo. Pa dobro, sigurno da atmosfera je bila užarna i da smo to očekivali, ali sigurno nismo očekivali ovakav teren gdje smo sigurno u prvom poluvremenu igrali koliko se uopće tu dalo igrati. A što se tiče drugog poluvremena, sigurno da je jedan razlog bio i to što smo mi saznali rezultat već na poluvremenu Izraela i Rusije, ali sigurno nas to ne opravdava zbog današnjeg poraza. Englezi nas prate, Rusi su izgubili situaciju da imaju sve u svojim rukama, ali Englezima neće biti lako na Wembley. Pa istina, mi smo baš pričali da mi imamo sve u svojim rukama, to se na kraju pokazalo najbitnije. Rusi su sad imali, bili su ipak sa 4-5 boda manje nego mi, 5 boda manje nego mi, na kraju su ostali. Realno, znači idemo u Englesku. Ja osobno bi rađe da idu Englezi na Europsko prvenstvo, ipak po meni je guž gledati Englesku.